ngo niba kubaha Uwiteka byagoranye byananiranye, nimureke uburyarya. Imana itugirire neza. Ibi ngibi ndimo nkubwira birandeba nawe birakureba, umuntu wese wumvishije iki kiganiro biramureba, kugira ngo kubera yuko akenshi ikintu kigaragaza abantu baguye, iyo umuntu amajije kugwa ubuntu bw'Imana bumuvaho, urukundo rw'Imana ugasanga rwamushizeho, ugasanga akenshi intege nkeya ziwe azitwerera abandi, intege nkeya ziwe azitwerera abandi, ntabwo ajya areba yuko ari umunyantege nkeya ngo arebe yuko yakosa, arebe yuko ari umuntu uri aho ngaho. Abantu rero bamaze kumera nk'Imana bakiri hano mu isi, ntabwo bumva baba abanyantege nkeya, ntabwo bumva baba abanyamakosa, ntabwo bumva baba bari hasi. Oya, ibyo bintu ntibabishaka, bameze nk'Imana, ibyo bavuga biratunganye, ntabwo bajya bakosa rwose, kubera yuko buriya abantu baramutse babaye bemera ko bakosa, no gukosorwa byakunda. Ariko impamvu tubona umugabo witwa Dawidi, ngo Natani aramubwira ngo hariho umuntu ngo wariye agatama k'umukene, ngo amaze kukarya nawe aramwica. Umva intege nkeya za Dawidi. Ngo none se ngo uwo muntu ari mu gihugu, ngo niba ari mu gihugu nibamuca umutwe. Imana y'amahoro itugirire neza, kubera yuko atari we biriho. Urumva intege nkeya zitwerera undi, nibamuca umutwe. Biroroha cyane kuvuga kuri mwene so ngo nibamuca umutwe. Biroroha cyane gufata umukirisitu kubera yuko yatwise ari mu rusengero, biroroha kumutenga, ariko bikagorana. Uyu munsi wa none aratwita yasambanye rimwe, ariko noneho harimo aho ngaho mu rusengero unahagarara imbere, uhagarara ku ruhimbi anabwiriza anavuga, usambana kurusha isazi. Ariko kubera yuko uyu nguyu ari we, burya ngo umujura ngo ni uwafashwe, ngo ni ko iyi si ivuga. Ariko kuko iyi si nta butabera igira. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero n'abantu benshi muri iyi minsi bameze nk'ibituro bisize ingwa. Iyo ubarebera kure ubabona bashashagirana ukagira ngo ni abanyabo, ariko ubimenye iyo ubegamyeho. Iyo ugiye kubegamaho nibwo umenya yuko burya batari abanyabo. Imana y'amahoro itugirire neza. Utari wabegamaho ntiwamenya ko batari abanyabo. Rero bameze nk'ibituro bisize ingwa. Ariko ijambo riravuze ngo nimuvaneho uburyarya, habeho gusasa inzobe. Ikintu Imana ikeneye abantu abarokore, mukeneye kwibwiza ukuri. Itorero nimwicare mwibwiza ukuri, bashumba nimwicare mwibwiza ukuri, mureke guhora mu marira ngo yemwe ngo ibyorezo. Nta kindi kintu cyatuma Imana ireka umujinya wayo, kuko urwabya rumaze, irimo irategura gusuka urwabya rw'umujinya wayo. Irarusuka ku isi yose, irarusuka no mu Rwanda. Uwo mujinya uzahagera kandi Imana izahatambukana urwabya rwayo. Uwo mujinya izawusuka ku bantu, ariko Imana ije kunyuraho, ije gutambuka. Umushyitsi mwinshi, mwitegura umushyitsi mwinshi w'Imana igiye gutambuka. Imana igiye gutambuka, ab'umwana, ab'umukecuru, ab'umumama, ab'umukobwa, ab'umugabo, ab'umugore, umuntu wese azabyumva ko Imana itambutse. Imana igiye gutambuka, umuntu wese azabyumva ko Imana itambutse.